Ginkadismaya ni Senate President Alan Peter Cayetano kag utod sini nga si Senator Pia Cayetano ang nanginsabat sa ila ni NBI Director Melvin Matibag kasunod sang pagpangayo nila sang bulig matapos ang nagluntad nga sunod-sunod nga lupok sang pusil sa sulod sang Senado. Suno kay Senadora Cayetano nga ginsabat sila ni NBI Director Matibag nga wala sila sang mahimo sa nasambit nga komosyon bangod ginpahalin sila sa Senado. Nagtaas naman ang tingog sang senadora samtang ginahambal ini sa live sang iya utod nga si Senate President Cayetano. So si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI Director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI Director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. Samtang nagpahayag naman si Senate President Alan Peter Cayetano nga may 4 ka mga senador nga nakabaton sang impormasyon nga maghalin anay sa Senado antes matabo ang kinagamo. Suno pa sa iya nga nagapadayon ng meeting sang pila ka senador may kaangtanan sa Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte sang may nag-abot nga warning nga may natabo nga linukbanay sa sulod sang Senate building. Ginpahayag pa sini nga alleged under attack sila kag nagpanugya na lang ini sa mga kaangay niya nga sa sulod sang Senate nga patyo ng suga kag magsunod sa protocols. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.